Chiandu takte u in India ram Independence Day voi somsari pakwana hian Champhai district mi puitele rampuma India khwale tui zong te chibai kabu ka cheu he hun ro pui tak injinga kamang thei hi kalom hle a he hun manani theina na in buat saina le in thorim na wangin lom thu ka soyani he hun lomom takan man theisan hi kan ramta na zalen na swal suak tu hoi sen tak te har sadna le nat na don lova mi puite ta na in pe te kha anni a voini a hian kan zawa in an hne na lom thu atharin soila zana chibai ibuk tharang u Champhai district mi puite le Independence Day lom tu ram mi pui zong te voina hian ngen do che u kaneya roilo la ka inthiar filim ola voi khatti sin lo hi damna ani ti isherengang u kan ram run mek tu roilo do na konga kan zawa in tang roalila kan Zoram hi alo dama kan nam alo himzel nan theitop iswa zelang u India ram hian manas takin kan son mek zela kumsang kha zakwa somli pasaria zalen na kan nei khan ram re theile har sa tak mai kan ni a amai ro chu voini a chuan ram ma son sak ber le changkang ber pol kan lo ni ta sarkar hroi tu te na thor that zara le mi puite troi om na zara hrisel na konga te zirna konga te eizon na konga te le thil dang tam taka India ram hian ma ason zela khovel pum hua pa po India ram hi alangsar em to ani Sutiang chuan Champhai district a po hian mi puite ham thatna atan malak na poimo tam taka om to a heng ma son na tho mek te le ma chhop mek langsar zwal te hi voina hian tarlan ka duwa Champhai barsa pisa chuan mi puite ma son na tur le sarkar department sang te malak na khai khom tu ni turin theito pachwa zela khwarel siat na tok tu chom dol nan sin sia theichina cheng noi somthum pakhat point pathum a cheng to a sarkar lai puin tribal te ham thatna tur a adwan da jika scheme noya Khopariata department sang te nen tang hovin in zirtir na hun abwa saya he scheme noya vekhan kho sang school le hostel te cheile sakthad na tur project cheng viable se som point paruk pakwaman state level executive committee ne na athelu ta tribal multi-purpose marketing center khopanga asakna turin cheng noi zanga manra manna thelu ani bok heiba ka hian articles ani somsari panga sub number 1 noya masona na sang kalpuina turin cheng viable se som pariat point pakwa pariat manra manna thelu to ani bok thalai te nun swat mek tu rui lo do ko nga po thei top choa malak mek zelania juni somni parukhan international day against drugs abuse and illicit trafficking den chanin sarkar department lom ngai pol le zirna internet chang kopin walkathun lotling tak abwa saibuk ani Zoram sarkar chuan kutna thok tu tele mani kut koi eizong te tan hen holding scheme ba na kai chu chak takin akalpui mek zela Champhai district a po barsa pisa kai shwaina noya line department sang ten chak takin ma an la meka pilot phase noya progress partner somli pakhatlan an ni to a chief minister special package noya progress partner somkwa paruk agriculture somhi paruk commerce and industry somhi pariat fisheries somhi pariat land resources soil and water conservation panni agriculture panni le UDNPA department a pakhat omin an zawai hian training pek an ni to a poisa po pek chwa to ani District Agriculture Marketing Committee noya thlai thar la khom na mun secondary collection center som bua sai ani a so thing la khom tho khatna quintal sing kha sang thum zani somrat paruk point pariat la khom ni in cheng veibel charuk point paruk chu kut na thok tu te account a pek chwa ani to a so thing la thon ni na hian July ni som panga thleng khan quintal sing sari sang thum za thum somli pani la khom ani a cheng veibel sa somni pasari point pali pasari mo chwa be sei ani Champhai district hospital hian Zoram universal healthcare scheme max noya hian damlo mi zakwa somli pathum an enkol to a damlo bil cheng noi somthum point pani pariat pek chwa to ani August la chung hian la inziak lut man lo te tan grace period hon mek ani a mi puite inziak lut zel turin ka som a cheu district hospital a hian atum khatna tan orthopedic surgeon rolam doctor le radiation oncologist cancer doctor te da thar ani a Champhai tan hrisel na kongame lungpoi mo le chin sia tlak tak ni in ka sia tuna hian khumsom nga omna critical care block le integrated public health laboratory te sakmek ani bo Champhai district alauran mon theinan superintendent of police Champhai kai shwaina noya Champhai district executive force te chuan thei to pin na an thoka oga sanghi somni pali atanga oga sanghi somni panga chung hian heroin kg somthum pathum point paruk pathum methamphetamine kg zaruk somrat pathum point pakwa panni crystal meth kg nga point pakhat pasari le caffeine kg sang thum te anmana heng kai hnoya hian case za somli pali zia lo ni in mi za somsari pathum le motor somruk panga man ani
lai le amu ka inhoya case paliziak lutin mi pathum anmana Mizoram Liquor Prohibition Act noya zule aka inhoya mi somni pasari man ania zuman zongzong hlut na hi chengnoi somkwa pani point paruk pali ni achutani hemi hun chung ve khan Champhai district police te hian poisalem ka inhoya case pani ziak lutin mi pani anmana dan phallava puak theithil kol le tol ruk thu boy pariata mi som man ania heng puak theithil man hlut zong hi veibel khat point pariat pakwani achut ani ramdang mi foreigner dan bot sia somruk man ni in an zawai hian Myanmar lam mi anni Excise and Narcotic Department chuan Oga sang hi somni pali atanga oga sang hi somni panga inkara hian heroin kg sompani point pathum pakhat pasari le methamphetamine kg somni panga point paruk panga pathum anmana rakzu le BEDC liter sangli zanhi som sari pakhat le biar ken sangre zathum pathum anman bok heng an thilman kai hnoya hian thu boy zathum som panga zialu ni in nam hnoi mi zathum man anni bok Champhai Forest Division chuan Bethel venga Conservator of Forest Auditorium an sa zo to a zotang hun hluya Botanical Garden tin tumin thei to pin ma an lameka National Mission for Himalayan Studies noya Nature Learning Center Kalpuin Zirlaino pangle to mai pol ta tan training le workshop tum enge mozat an lo bua sai to ani ramhul dam doi te ching punga kan nei sa te po hum him turin medicinal plants project pani responsible antibiotics manufacturing platform RAMP le medicinal plants conservation and development areas MPCDA te kalpui mek ani a dan lavaram salak lo te da khom na mun tur satellite wildlife rescue center chu tlang sama bo sai mek ani bok Northeastern Council Tlangau afforestation of the New Dead Hills in Champhai district Project Noya Aramwasareo to te thuam thatmek ani a Forest Survey of India report nung bera tarlan ani danin Champhai district chungaram zawzong hi square kilometer somriat paruk point paruk pakwa ina punga hei thillom omle sin sia tlak tak ani in kasia Fisheries Department chuan sanga khoi tu ten leire man ra theinan thei top so in ma alameka Pradhan Mantri Matya Sambada Yojana Scheme PMMSY Noya Bumhuna sanga khoi Pedicam Fish Culture na atante sanga dil thar siam na atante le sanga chi in thapun na turmun siam na atante kunna thok tu te ne na chanpui na sumfai apechuak shina kumsang hi somni pali somni panga chung khan sanga dil thar siam na atan kutna thok tu mi somni te ne na chanpui na cheng sing kwa zasari somni cheu an pechuak ani National Fisheries Development Board noya sanga khoi tu te polin in zirtirna awareness campaign le training board sai chin ani a Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM nen tang kopin self help group mai sia mi som paria te ne na sanga atanga e siam dan in zirtirna an board sai bok ani Agriculture Department malak na in Champhai district chunga pangang khoi chung kwa sanhi som pasari an ommeka anni hian September sang hi somni pali July sang hi somni panga chung hian silk lazai kesi zare somsari panga point panga pakwa anthar chuak to ani silk samagra true project sustainable livelihood through agriculture in East Mizoram noya chung ko za somli pani en kol mek ania augmentation of mugaculture in Mizoram noya chung ko somni panga en kol mek anni bok ni zain hlona nen tang kopin kho pathum khobung ngurle dil ko na te pangang khoi tu te tuilak na tur siam ani a EFNCC te nen tang kopin bultan na nursery siam ani a Selco Foundation te nena thoho na kaltangin pangang khoi tu chung kwa somnga pakhat te nena solar light pek chwa ani bok Land Resources Soil and Water Conservation Department so Springshed Development Work kaltangin tang sama tuinati punna athok meka not khubunga leisung hanglong rel turve nan soil conservation work na thok mekin check dam te bench terrace siambok heiba ka hian mi puitani tin khosak soi sana social economic uplifting chaktakin an kalpui mek boka balha chin te vokle ar vulkong ma anlak nan chung ko somsari pakhate ne na chanpuina ape bok ani Agriculture Department so National Food Security Mission noya vaimim chicha cases asari somnga le bo chicha cases somli an sem suak to a district chunga le chaddan zir chan na nei me ka soil health card sang his asari somsari an pesuak to bok rainfed area development scheme noya tlang sam le tol chenga kut na thok tu te somdol na tho ani a he scheme kaltlang hian chung ko somli ne na cheng sing thum cheu pek ni in awa in cheng noi som pani pek chwa to ani RKVY submission on agriculture mechanization SMAM kaltlangin district huam chunga zaw pakwaten tractor an man theinan malak ani a PM Kisan installment voice somni na August ni sang ni somni panga apek chwa district chunga lo nei to chung kwa sing khat sang khat somsari pariaten chanpuina andong bok ani
Horticulture Department malak na in kumsang hi somhi pangachung hian Champhai district ka chi khlum quintal sanga zaria somria thar chwa to ni in Champhai bel san hi point bial panni mo chwa ani a mizo mar chate quintal sanga zaria somnga panni thar chwa atangin chengnoi somhi panni point pariat panni mo chwa ani a grep quintal sang khazaria somkwa pali point pariat paruk thar chwa atangin chengnoi khat point pakhat pathum mo chwa ani a serthum quintal sang hi zathum somthum paruk point pali bial thar chwa atangin chengnoi somhi pathum point pathum mo chwa ani bok kutna thok tu ten huan thlai chazok an nei theinan thral lai a thlai tui pek na tur drip irrigation sprinkler irrigation le micro irrigation fitting te mun engemaw zata bun to ani a AES of Passion Fruit MIDH Special Intervention Scheme kaltangin ram hectare za somonga azawa sap theising tur malak mek ani a Tlangau solar dryer som pali bun fel to ni in avoi khatna tan farm gate agro processing ten so thing zai le phoronan en sin na trial run an kalpui meka grab le zik lum da na tur solar cold room Tlangau le sam thanga te bun fel to ani bok AHN Department chuan Champhai district khwam chunga ASF vokri awanga vokthi chung kwa zaruk somnga panhi te nena zangna domna direct benefit transfer mangin cheng vaibel se khat point pakhat pathum apesuak to a heiba ka hian African swine fever su state disaster apwan ani ta ka wangin village council te nen tang kopin khwale vengtina vok omzong te chin sia na tho ani a thathum dan zela en non shin ani AHN Department hian animal vaccination kam animal health campaign chu bungzung khwang thing le selama te an bo saya district chunga khwale veng zongzong aran nat na sang CSF FMD le PPR la ka inve na beipui vaccination drive an kalpui bok ani Rural Development Department chuan MGNREGA ni zain hlo na hnoya job card nei mi sing khasang re zaro somkwa pasari te tan ton sarkar kumkal me ka hian ni somthum paruk in hlo na an siam sak to a Pradhan Mantri Ayush Yojana Gramin PMAYG 1.0 hnuaya chung ko zaruk som pathum te tan che na in saktura ro manni in zanga somnga pali sakzo to ani a PMAYG 2.0 kalpui turin in boss saina kalpui mek zel ani a survey zo fel to ani chung ko sang khazaruk somli pathum te in sak turin ro man na kalpui mek ani kutna thok tu ten nyang nar zo ka tu yan nei theina an Champhai district chunga khopali ngur not khobung khan kon le far kona te Pradhan Mantri Krishi Sanchi Yojana PMKSY kaltangin ma chak takalak mek ani a tundin huna na za zela somsari panga thozo to ani District Local Administration Office chuan kumsang hi somhi panga somhi paruk chung hian District chunga Village Council somruk panhi te hna khwale veng chunga mason na thona tur 15 Finance Commission grant cheng vaibel saruk point panhi paruk an pesuak to a Panchayat Bhavan sakna turin VC pasari Dilkon electric veng Champhai veng thar leithum vaphai dung tlang le sam thang ten cheng noi somhi cheu andong to bok ani UDNPA Department chuan Champhai khopuin faina kongma son theinan mana satakin alamek zela bolhomu malzo ka thliar ani theinan mol ko ya solid waste management center din turin malak na saktakin akal meka tuna hian composting shed le dry waste processing shed sakzo to ni in bolho song bolna khol bun tur ro manna kalpui mekani National Urban Livelihood Mission hnuaya khopui chung pak pathum roaming thang recreation center Bethel Waime Park le sub headquarters Waime Park Zion vengte chei that ani a housing for all Pradhan Mantri Ayush Yojana PMAY 1.0 hnuaya chung khosang hi zanga panhi te chen na tur in sakzo to ani a PMAY 2.0 hnuaya chung ko za somhi pariat te tan chen na in saktuma malak na kalpui mek ani bok Champhai chak terminal ron tlang mi chu sakzo thokhat to ani a man theya pe fel thwai be sei ani PWD Department chuan Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY scheme mangin kilometer som paruk point pakwa pasari athui kwangleng sa silian puikong le kilometer som pali point pakhat pasari athui Champhai munmel tha not ko bungkong te chu thom thatna an thok meka tui puikho atanga National Highway 06 new aden pan na kong siam na thok mekin he kong in tui muklui akan na Bailey Bridge an do mek bok ani PWD Department hian saski hnuaya cheng vaibel se somni sen na tur Champhai ring road phase 1 sial na le cheng vaibel se som panhi sen na tur khan kon atanga Champhai khopui lo na kong ti zau na thok tan turin ma an la mek bok ani PHC Department hian Nabat RIDF hnuaya Farkon Water Supply Scheme WSS sakna su zo to in Rantlang Water Supply Scheme WSS in akum November zo man tumin ma chak takin an la meka Swast Bharat Mission Gramin hnuaya mimal ina inthiarna za siamin Wantlangtan Community Sanitary Complex sak ani bok Amrut 2.0 hnuaya Greater Champhai Water Supply Scheme siam thatna an thok mek bok ani
PNE Department malak na in tuipui small hydel project atangin May sang hi somni pali atanga November sang hi somni pangatleng khan power megawatt zali sompani point pali pathum pasari thar chu ania rooftop solar scheme tir shadlar PM Surya Gar noya dil na sompani alo to a kum sang hi somni panga somni pali chung khan eng sidman atangin cheng vaibel se sompariat point pariat mo chu ania kumin jun thatheng hian cheng vaibel charuk point pakhat pathum mo chu to ani bok Irrigation and Water Resources Department chuan minor irrigation scheme noya project sang somruk athok zo to a National Hydrology Project noya vaphai le nalana te automatic rain gauge bun fel to ni in tuipuya automatic water level recorder le Champhai automatic weather station abun fel to bok groundwater irrigation project noya borehole mun somli pasaria alai to a zotanga phai za groundwater irrigation project kalpuin borehole somni lai ani to bok ani Taxation Department chuan Champhai zone noya sang hi somni pali somni panga chung khan chia cheng noi zakwa somthum pakhat point pariat pakwa an khona hei hi kum hasalama khon chua in cheng noi za somli paruk point pani pali in tamzo kani sarkar kum kalme ka hian thathum chungin chia cheng noi zaruk somruk pakhat point panga pali khon chua to ni in hei hi Champhai zone target cheng noi zakwa somnga paruk point paruk bial atanga chutin za zela somruk pariat point panga pakhat zet atling to a September sang hi somni pali atanga tui al theiman atanga ses lak ani tana tangin road maintenance sesa le social infrastructure and services sesa cheng noi somli pakhat ve mo chwa to ani bok District Civil Supply Office chuan Champhai District chunga National Food Security Act NFSA noya card nei te tan June atanga August sang hi somni panga chunga tan bu fai asem chuak to until the NA agenda AAY le priority household PHH card nei te tan ration card le other card thunzom fel to ani a mi puiten ration book diktak an chan theinan retailer zongzonga ipos electronic point of sale machine le book na khol digital weighing scale te pek chwa to ani Legal Metrology Office chuan mi puiten kan chan vote hil book dikte thing kan mu theinan mana satakin an lamek zela dan bo chhate poisa soiting khom hi cheng singa sang khat ni in verification le stamping fee atangin cheng noi ni sing khat le sang riat amu chuak bok dan lova cigarette lak lo contraband cartoon sang sari zanga man ani a tuial thei phur lir thei ting kar zakwa som ni en dikin e rong bol na gas phur lir thei LPG truck zani som ni pariat en dik bok Commerce and Industries Department chuan sa scheme noya infrastructure development for border trade facilitation zo khathar chu kalpui mekin tundin huna hian na thozo thokhat to ani a Prime Minister Employment Generation Program PMEGP Pradhan Mantri Formalization of Microfood Processing Enterprises PMFME le PM Vishwakarma Scheme kaltangin kupnathok tu le manikut ko ye izong te chan pui turin saktakin malak mek zel ani bok Land Revenue and Settlement Department chuan kumin July thleng khan LSC za pasari WRC LSC pakhat house pass ani somruk pasari periodic pata somni pakhat garden periodic pata pani le land list pani apeswak to a ramchen nei tu le mingthla kai noi zali somruk pathum chin fel ani bok ani he hun chung health stamp duty atangin cheng noi somthum pali point pakwa bial muchwakin registration atangin cheng noi somthum pali point pakhat pasari mo chwa ani a ram koi noi sia chi sang atangin cheng noi somma pakhat point pakhat bial mo chwa ani bok District Child Protection Unit chuan sponsorship and foster care program kaltlangin no pangza somni pakwa te hna chanpui na apeto a no pang chanpui le ven himangai ti case za somni pasari chin felin no pang dan kala che te chungchang case somthum paria chin felani bokani Champhai observation home le Rose Children's Home no pang om theiza chu somni panga atangin somnga ti phun ve ani a no pang ta digna chanvo le hurswal na lamkonga an himna dan in zirtirna awareness campaign hi chum somruk panga zet an nei bokani Specialized Adoption Agency SAA kaltangin no pang fa ata na lak thei omna tur Rose Adoption Agency da bel ani a no pang som thleng om theina tur adwan ani District Social Welfare Office chuan atum khatna atan tar mei thai le royal ban lo pension te chu Public Financial Management System PFMS kaltangin apeswaka amutu tur nge in ham thatna an mu theinan le sarkar lang tlangjok din na konga malak na sin sia tlak tak ani in kasia assistance to persons with disabilities for purchase fitting of age appliances ADIP le Russia Vayashi Yajana RVY scheme kaltangin kum upa te le vo big ten an mamo han ro sang bengdar wheelchair te pek chwa tum mek ani bok
District Project Office Samagra Shiksha Chuan Kumsang Hi Somni Pali Somni Panga Chung Khan An Noya School Pani Government Tlangau Middle School Le Government Primary School 1 Khatar Building An Satra Heba Kahian School Sompanga Thuam Cha in Interne in Somruk Pakwa Mipa Somthum Pakwa Meisia Somni Pathum Vobik Tepwal Pasari An Sazobokani PM Poshan Noya District Chunga School Za Somli Paruka Zirlaino Pangmi Sin Khazathum Somli Pali Tatan Chunso Abwa Saichin Anibok Kumsang Hi Somni Pali Somni Panga Chung Khan Government Champhai College Chuan Graduate Third Liza Somli Pakhat Nein Department Panga Achangin University Rank Holder Paruk An Nei Ani Zoram University Sports Meeta Athletic Huanga Medalist Pakhat An Neya Pradhan Mantri Uchatar Shiksha Abhiyan PM Usha Noya Building Sakmek Anibok General Nursing and Midwifery School Champhai Hi Kumsang Hi Somni Pathum Khan Din Ania Indian Nursing Council le Mizoram Nursing Council Pumpui na Mutoin Kumtin Zirlai Somni Lalu Thei Turin Phalna Pe Kania Mizoram Nursing Council no exam an Mason Masakbera Zirlai Zazela Somsari Su First Division Apasin Top 10 na Ting Pani An Nei Ani Dai Champhai Chuan Nelit Nen Chang Kopin an Zirlai Tatang Computer Study Center an Honga Heba Kahian Zirlai Te Mama Pushuturin Hostel Building Sakmek Anibok Sarkar malak na ten mipuy ten niyan at lena adong tutur diktak ten andon tutur andon theinan langtlang sarkar alo omzel theinan te Information and Public Relations Department suan mana sa takin alaa sarkar kumsang hi somni pali somni panga chung khan press coverage rooms hi somkwa nein press release dathum somli pasari asyam to ani media tenen tho ho na thatak nein social media lama po zau theang berin sarkar malak na le ma chhopte hi puan zar shin ani tuna kan han tarlan tak te khamason na tlang puizo ani a tarlun lo thil dang tam tak po a omti ka soi do a Mizoram sarkar chuan Champhai le ram mi pui zong zong te mason na atan thei to pa chwa zel do na mason na thon na sarkar mi pui ten an tho pui to na zong zong a lom thu ka soi do a mason na lo thleng mek le lo om le zel to ra po in tho pui na le troi om na ka ngen ngal bok ani Champhai district vulvel se India ram dam reng ro se kalome jai hin